Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Ljubljani so turistične organizacije Črne gore predstavile pester praznični program, ki bo tudi tokrat številne Slovence privabil v to lepo prijateljsko državo. Za novoletne praznike bodo v Črni gori pripravili poseben in pester zabavni program z edinstveno kombinacijo glasbe, kulture in zimskih aktivnosti v čudovitem okolju njenih mest in naravnih lepot. Obiskovalci vseh generacij si bodo lahko privoščili praznično vzdušje, ki bo oživilo vsak kotiček države. Od spektakularnih koncertov na trgih in tradicionalnih božičnih tržnic do edinstvenih gastronomskih dogodkov. Na Cetinju se bo prireditev Novoletna pravljica v prestolnici začela 20. decembra s koncertom Marije Šerifović. Novoletna tržnica z brezplačnim drsališčem in vrtiljakom, zabavnim programom za otroke in koncerti najbolj priljubljenih regionalnih glasbenih izvajalcev. Budvanci bodo začeli počitnice z odprtjem prireditve Budi v Budvi, katere program bo potekal na trgu pred starim mestnim jedrom. Turistična organizacija Kotor bo organizirala Kotor Winterfest. Dnevni in večerni program vključuje zabavne, športne in kulturne dogodke za ljudi različnih starosti. V Tivtu bodo sezono začeli 14. decembra s tekom užitka na 5 km, naslednji dan pa bosta organizirana polmaraton in maraton. Vse to je od nas oddaljeno le uro letenja z letalom Črnogorske nacionalne letalske družbe Air Montenegro, ki povezuje Podgorico in Ljubljano 3-krat na teden. Na predstavitvi smo spoznali tudi njegovo ekscelenco, novega veleposlanika Črne gore v Sloveniji, ki je vesel prijateljskega sodelovanja med državama. Črna gora se predstavlja v Ljubljani, Slovenci radi obiskujemo vaše kraje. Kako pa je vam kot veleposlaniku sodelovanje med Črno goro in Slovenijo? Ja sam evo u Sloveniji 1-2 mjeseca, novi poslanik, nismo imali nekoliko godina poslanika u Sloveniji, veleposlanika i evo pravimo još bolju i ljepšu saradnju. Slovenija je izuzetno prijateljska zemlja Crne Gore, neko ko nam je pomagao i evropskom putu i NATO putu, a ovo su momenti onih ljepših stvari gdje se stvarno onako zbližavamo, gdje razmjenjujemo kulturu i turističke momente i mislim da je Slovenija jedno tržište koje je izuzetno lijepo, odnosno prirodno je da naši dragi Slovenci dođu u Crnu Goru, a vidjeli ste danas da Crna Gora ima šta da ponudi. Torej velik turistični potencijal. Jeste, Crna Gora je izuzetna, mala država. Mi smo obje male države, jedna da kažem na sjeveru nekadašnje stare Jugoslavije, ova moja Crna Gora na jugu, tako da je Crna Gora izuzetan potencijal. Znači za par sati ste od mora do sjevera Crne Gore, planine sa izuzetnim istorijskim momentima, vidjeli ste i Cetinja i Kotora, modernom Budvom, Barom i tako da su to jedna ponuda koja je sigurno izuzetna i mislim da Slovenci, naše drage komšije, naši prijatelji imaju razloga da dođu u Crnu Goru i da se osjećaju izuzetno lijepo.